принял конфликт. Люди с моста супленовали, мост люди супленовали. И onda pošaljem kurijera i pokaže gdje su Burasove kuće. I tim kućima ima nepokretni ljudi. Razumio, evo je, Bog stari. Je mjesto mostu. Ko zove Marka, jedan telemetri ispred. Koga će se oglasiti za potpis zbog nekih hitnih stvari za napuštanje ocjene prijemca. Ja. A pravi gdje je gore kuće. Gore, vidimo na crni. Ide sad ono, sad će da naravno stavlja nije. A jesu oni? Jesu. Gdje je gore da je puta po mjestu, da nisam mjestu. To ne treba javiti. Vidio se tu. Vidio se tu. Ja ne vidim. Tu je kuće, tu je. Znači idu od onih kuća u potok. Idu od onih kuća, to je potok, to je ono je stavljeno tu. Ovo je sad bilo tu, da je to sad bilo u redu. Znači sad s ove kose. Ne vidim kuće. Ne vidim naj puta da mogu da onim putem. Da dolgo. Među one kuće. I sašli među one kuće. Nije nekoliko. Jedan plavo je bluvi. Ko kafa boja imaju oruži. Sinoć. Neme. Ona dolina, pa ona livada. Lijevo od njih. Lijevo od ovih gdje si vidio. Razumiš? Lijevo. Pa na onaj brijeg, pa kako ćeš u onu šumu. Onda ima ono orah, šta je ono? Između oraha i ona dva drveta. Na samoj ivici. Ima tu jedna pozira, ja sam. Ima pozira? Evo sam ja jučer vidio. Ima dupli orah? Dupli orah i dupla ova vrba i šta je ono? Evo sam ja jučer vidio. Debelo drveta ima pusto kopano. Odatle sam ja vidio pusno u jučeri. Odatle i to sam isto vidio planičak, pa tek onda pusneve. U svemi da ima ona ripa, zemlja, a pravo.
iza ovoga, ovdje, iza ove jaja, ono i ovdje. To je, što je znaš koji kuh može, djelovki na treba fotografiti tu u ovom. Sljedeći. Ovo ćemo gradjeti, samo treba ga ispraviti. Kalimera. Kilometar smanjiti. Manje kilo da je obrodejstvo. Zaista crne vesti. Hrvatsko-muslimanske snage od sinoć su blokirale donje selo kod Konjice i srpski narod drže u potpunom okruženju. Ubijeno je i ranjeno više Srba, a Hosovci zelene beretke pretresaju kuće Srba i hapse sve na koje naiđu. Nekoliko kuća u selu je zapaljeno. U selu se nalazi veliki broj nezaštićene dece, žena i staraca.